a 14 ibile e dula metsotsong e lesomehlano ka kapa go itswela go area senyane 15 minutes after the hour 9 o'clock ba lokile ka fa ba metšhene go mme jwale ka ge go tshepišitše gore ke na le batho ba babedi bao e le go gore ke tlo boledišana le bona bošegong ba lekgono go ntwele ka yona nako e gomme ba na le seo ba ratago gore abela sona nke ke tšee sebaka se ke go tamiše mmagorena ebile ke le amogeleng lenanegong le legolo lenanego la pitšeng tše kgolo go motse community radio ke le ka kapa radio dumelang ya te dumedisa ntate ka kapa dumedisa ina yo ke rata go le dumedisa ba botlhe mo letsatsing la kajeko mo bela mo motse FM go ne le seo motswadi ya ka le ratago gore ntle le go ja ke dihlong ntle le favor le rata go se shera le motheeletši bošegong ba lekgono gore motheeletši a tsebe gore na le swere mo go lena se leng gore le rata go se shera le yena le ka no tswela pele ke moka la re solela mma go rena okay na bere sa robale bošego re lora ditoro tše dimpe re la re steine bošego go se ne boroko ka lapeng mešito e le mešito bošego bana ba swara ke digateledi ka gae ka ke theleditšeo ga o fetša ke fela ke batšhikinya ba bang ke fela ke tsana ka dikamoreng ke hlola gore go diregang mara ke sa tsebe gore go diregang ke kwa gore mara bothata bona bo gona ka ba ka feletša ke bona gore ke tswe ka difate ke go nyaka thušo go ba gwa ntate moremi ba ntate moremi ba re thušitše gore a ke tsebe gore nka leboga jwang ka mokgwa ba re thušitšeng ka gona oya bile ba dire go be mathata ba ngale ka gare ba dira a hudua le lapa la ka bana ba ka be sehlele go ba le bose le ka mokwakong ke bona gore bana ba a ya ba sa le ka mogola ke ba go thušitšeng ka gona mara ka baka la medimo le modimo wa legodimo modimo le medimo wa ntate moremi ge re ya re lla re lebella gore bothata bo kae a re bontšha gore dira di diphile maatla di tsene ka lapeng di itaola ka lapa le ke la bona ba kgotholela dilo tša bona ka mo le modimo a mpha maatla batla ge ba tsena mo gating mola dilo tše ba dintšhitšeng go tloga ko gating swika ba mpontšha ba re la le bona leswika le ke la lebitleng ene ke a dumela gore leswika leo ke la lebitleng ka gore ba bile le lebitla la borena la ntata rena ko ba lebitleng ke gale ba le hlaka-hlakantšhitše re sa tsebe gore o diregang ba be ba utswitse lebitso la gage ba bošego ba kere leina la gage re tsebe gore le tšere ke mang okay a ba tsena le ka mo jarateng ba ipolotšitše ba di ipolotšeng le tšona ba re bontšha gore ke tša batho ba bošego mma gore na dilo ka moka ga tšona kapa thušo ye le hweditšego ga professor moremi le kgotsofetše ka yona le tloga le thabile ebile le na le boroko ka gae nna ke thabile ka kudu gore a ke tsebe gore ke leboge jwang modimo le badimo ba Dr. Moremi le badimo ba gagwe rena ba kgonne go gatlantša gore ebe re fenye dira tše ao batho ka gore ke a tshepa le go matšatši a ka moka sera se nefišiana mo se swabile matla sona fedile ebile mma gore na ke bola le nna ka mokgwa o ke lebeletšeng
screen sa ka mo ke bona mafaratlhatlha a ntšha dilo tše di epolotsweng ka jarateng ya lena di a tšhoša ntate ka nnete magorena o ka kgona go botša motheeletši a theeleditše a le kae gore go ba tshwenyago ke tše di beng di go tshwenya o ka reng go bona go ba theeletši ka moka bao ba neng le mathata a go tshwana le tsona tse di beng di re tshwenya tša batho ba bošego le go se robale le bana o bona ngwana ka re o tswa mo tseleng ke re thušo e gona thušo e gona go ka emelela wa tswa ka difate wa ya go Dr. Moremi ga Matlala Ramoshego wa fihla wa lala ntato wa modimo a nyatse motho ke rata le boikobo ba hae ke rata o tlhompha o monnyane lo mogolo tlhompho ya ntatola ke a e tšhaba le boikgogomoso ga nabo wa tseba le kwagala kudu mma gorena ka mokgo le tlogago le kerile thušo ka gona ga Professor Moremi a re tshepe gore le tla hwetša boroko go ya go ile ka tšeo mohlomong a diepolotseng ka gae ka mokgo a le kgoneng go le thuša ka gona modimo le badimo ba gabo lena ba tšweleng pele go le etelela pele le badimo ba gabo ba tloutša baroka ba tla kgona go mo fa maatla gore a tšwele pele a thuša ba bangwe re lebogile kudu sebaka sa lena mmagorena thobela ke a leboga ke ra tšwele pele a thuše batho ka mokgo modimo le badimo ba mo godise o tla gola feta ka mokgwa a thušang ka teng a tswele pele modimo a mme letsogo le le borutu batho ke a leboga tate kaka ke lebogile mmagorena thobela right motheletši wa mmotse community radio gona fa le go 96.3 FM ke tšona tše e lego gore mmagorena fa o a di bontšha gore go tlhokego ya boroko ka lapeng la gage tlhokego ya bophelo bo bo botse mo bana ba bego ba sa robale ba swere ke digatele di le tše dingwe ka nnete ruri ba kgonne go kry-a thušo re ya lebogahle thobela le kae ntshwareleng jwa le motswadi ya ka le se ka la e bea fase a re a leboga gomme jwale ka ge re tseba gore mathata a swana le didula fase batho ka moka ga rena re na le didula fase empa ga di lekane didula fase tše jwale di swana le mathata ao re na go lona a fapafapanego ka go fetafetana ga ona gomme ke na le mme o a latelago o mongwe o e leng gore le yena ko o mongwe ba ileng ba kgona go hwetša thušo ka mola a tlong tša baroka ga Professor Moremi mmagorena ke ya le dumediša ebile ke ya lemogela lenanegong a la pitšeng tša kgolo mo go motse community radio le ka tša sebaka se le dumedišeng a motheletše kgole le kgauswi a re gona rra lena ra le amogela mmagorena ke gopela o dumediša batheletši ka moka ka dinaga tše di fapafapaneng le nna ko mongwahe o motswa setlhabelo tate ka taba lena ditaba tša lena di be di eme jwang ge lešalle le kere ya gore le swantšile ye ga Moremi tate taba ka mogae o sena bophelo re sena boroko manyalo a fedile tate ka kapa ke nyetswe hlaboa bogadi lenyetšwe la bua bogadi e napile ke moka batle ba re bothata e ka ba e be e leng gore le latlhegelwe ke lenyalo mmagorena re le kontate Moremi re o boditšwelelo tše e le gore di ama ka tšantate ka tapa mara na ipotsa gore o felela moo ke mafela ya gane a oa dikgolo di sa etle go fitlhelela ntate Moremi e re ya go yena re mollela a re botsa gore aowa tlhokang pela ena ke tla le romela batlhanka ba ka ba botshepegi ba ke ba tshepileng and then ba tle ka lapeng ba tle ba tlose tlhoba boroko e le bonang e le gona ka lebaka la gore le dijo ka gae be di sa re dulele tšhelete a re e tsebe e a tsena e a tswa mapele ge o re dijo di be di sa dule le be le ija thata goba go be go diragalang gore dijo di se ke tša dula ka gae aowa re je thata re ya behaetse ka letšatši mara
a re tse gore go direhang o ya le kgwedi be di sa fetse kgwedi dijo tsa rena mare re makala gore go diagala o fitlhela re yo bonana le Professor Moremi a re tshepiša tša re tshepišeng tsona ndere o ile a phethagatša ditshepišo tša hae a kgona go le thuša dijo di a dula tšhelete e a dula le roba la boroko a kgone gore thuša tate Moremi ba tlile le kgono ka gae mara tše ba di utolotšeng tate ka kapa di a tšhoša di a tšhoša ebile ke nagana gore ka mokgwa ba di utolotšeng bjale e tlo ba mathomo mayo ke nagana gore bjale dijo re tlo kgona go di bona gore di felela kae tšhelete re tlo kgona go di rua ka lapeng motlhamong le moago o tla kgona go ba bona ka lapeng ao batho ka lebaka la gore ka mo lapeng a ona go phelong tate kaka ka gare ga mathata ka moka ao a letlaišitšego bophelong ge le šalle le tseba kapa le ekwa ka Professor Moremi le be le tseba le ekwa ka yena le kae le jwalo rena re dula mo loding be re utlwelela radio metlhele ka mabaka yona ye ya Motse Community Radio yona Motse Community Radio ao batho ra kwela ntate Moremi a tša thuša batho re mo kwa mo radiong a bolela ra wa motlhamo le rena re ka thušega ao batho go fitlhelela letšatši le re tlo kwa a bolela ka malapa a itshokollang a maithe gore a tle ene a tla kgone wa thuša ka nnete ke mo ke boneng gore tse a se bolelang mo radiong a se sa se bolelang fela ka molomo wa se phethagatša le ba bangwe ba ileng ba kry-a thušo mola go meloko le metswalle e masome seswai re ba bang ba bona pa ao batho mme motswadi le ka reng ka mantšu a mafelelo go ngaka Moremi o le theleditše ga jwale nna ke re ke a leboga ene ebile ke re o se ba felela ka rena fela le ba bang ba ye gore ba sa nyaka thušo a tle a kgone go ba thuša ka nnete ebile tebo jaaka ke gore ke a dumela gore bjale one bja dilo ka moka di tlo ba leseding di tlo bofolloga le na le tumelo ke na le tumelo eo ya gore bjale one bja re ya leseding bjale re tšwile ka gara lefifi le ne re phela gare go lona mme motswadi modimo le badimo ba ga bolena a ba tsweleng pele ka gare ga tumelo e le nago le yona ya gore jwale dilo ka moka ga tsona di lokile ka nnete di loke manyalo a be gona meloko le metswalleng dipereko di le tsogeleng o mongwe le o mongwe a hlakišago ke tše di mo hlakišago a kgone go tšwela pele a di hwetše ka ge e le gore ngaka Moremi o kgonne go tloša leswiswi le lebeng le le apere ka fao ka gae ka fao ka nnete tate ka kapa ebile re re pelo ya gae o se ka ba le motho wa e tšhentšhang modimo a dule a mmeile ona ka mokgwa ebile a re godišetse ya tate ka kapa mme motswadi ke lebogile kudu go lešana le lena bošegong ba lekgono go leboganna aga right motheletši wa Motse Community Radio gona fa le gona 96.3 FM metsotso ke masomepedi seswai fela go itšwela go area senyane 28 minutes after the hour 9 o'clock ke di-testimonial testimony ya go tšwa go mma gore na fa o le ka go bontšha gore le tša go ja nna ebile ke rawa motlho mongwe ba be ba ithatela jaja jale ba bare ge ba apeile napile ke moka ba sola dimpopota tša bogobe bonna jale kore dijo di be di sa dule motlho mongwe ge ba ba apeile ga tee ba rawa re tla tsoge re enwa tee ka mola tša bosasa bano kry e le gore awa dilo tša bošego di ngathangathile magobe jale melatša ya shota jale wa tseba re a leboga magagesho ke taba tše botse tše re a leboga Professor Moremi thušo ye a dulago a iša bathong ka mehla modimo le badimo ba gabo o ka re ba ka mo kganyišetša kerese e tšhweu a kgona go tsamaya leseding ba bolela ka boikokobetšo jwa gage gore ke motho a ikokobeditšego ebile a sa hlompheng kore a sa kgetheng go hlompha o hlompha ba banyane le ba bagolo ebile ba re pelo ye modimo a mo fileng yona a se kebe a e fetola ke motho a tšwele pele go thuša a batho ka moka gomme ditaba tše jwale ka tše re di itiela matsogo aha yeah kakapa
a re ya leboga re dutse fela metsotsong e masomepedi senyane fela go itshola go ere ya bokae ka kapa ere e le ya senyane 29 minutes after the hour 9 o'clock lenanego le o le theleditšego le ke pitšentše kgolo go mutse community radio ya lekgotla kgašo la selegae ge e ka ba 96.3 FM ga e go fitlhelele o ka re topa fela gona mola go www.mcrs.co.za ke moka wa kgona a go ita tswa menwana le go tetokonya ka monate wa wireless wena ka baka la gore ge ile yona yalla 24/7 365 a re eme re sepela fela ka baka la gore mmereko wa rena go go kwagala ka ga se ya le moya sa gago ka dinako tsohle ke radio makwe amogela moroka mo le bolela ga nyane 5 minutes ka testimony mara taba lena e be issue ya gore e tlitsa ma ba lena go lala go phekola batho mahala ba le ba 80 ya lenkedi be ke re re mo swara ga nyane mara ai nna kwa ka nna yang khanetse ke nya ka go tshofa taba ya ka okay mara re ka no you are in America because ka re tswa go yona yes tene ke be ba le ready ka yeah ro ba la ba re Alright, Matele, Chomutse Community Radio, on a fallen 96.3 favor. Naki Kakapaya Radio, the pusher, many Kakapaya Radio, the facilitator. A go make na le moroka fa ka sebe le professor Moremi tlo utsa baroka e le go ngaka ya borna ya setšo go tsona ka fale le fasela ga batla ra mosheba kgausole le tamo go mmele ena ke ya moamogela le tšatšina le go no jwa le ka ge e le o mongwe wa ba banago le ba khona go tla ka mogare ga se le moya sa mamorato la bona le lengwe e shita le ka bo mala bobedi professor mongaka ke ya go amogela thobela a go tame malome ka kapa a ke ske ka le bala go tsena ka mafateng a matelele magoshing ba o ba re busha go ke dumedisha ba bushi ka moka ba o ba file go matla ba ruti ba profeta ka dikerekeng ka moka ke a letama banna ka magaeng ba ba le go troning thobela ba sebeletsi ka moka ke a le dumedisha banna dipetlele ke a tsena ke a dumedisha ditleliniking ka moka ga ke ska le bala ka kgwebong tše kgolo tša makgoa ga borena banna ke a le dumedisha ka moka ka mo mešomong go lela kgausi mo le le go gona re leboga thata gore thieletša ba thieletše ba bagolo ba ba botse ba ga borena ba mmutse community radio station ba bogedi ka mola letlakaleng la Dr. Moremi re a le dumedisha re thobela malome ka kapa ga ke go leboge ke be ke leboge modumo a ileng ang kgahlantšha le sia le moya se sa mo mutse ke leboge le modimo wa ileng a gona gore ga hlantšha gore re tsene ka mogare ga lenane go le re leboge le letšatši la lekgono re leboge modimo re se ke ra fela re meela ka thoko modimo wa go bopa lefase le le godimo gore dilo di tle di kgone go loka di be gabotse ke leboga thata malome kaka moroka ke a go leboga mongaka wa tseba ke lebogile kudu ebile awa le nna ke tloga ke thabile kudu ko opa diatla mongaka re boletše le bomme ba babedi mo ba bontšhang gabotse ebile ba kgona go bolla phatlala tša gore o ba thušitše kudu ka mathata a ka malapeng a bona ebile ba bangwe ba ileng gore ba ile ba ba ka gare ga malapa a 80 ao o ileng wa re a tlo thušiwa mahala ka kua ga Moremi mongaka le ba kwele na le ka reng mo go setšhaba ka kakaretšo e šita le gona mo go bao ba thušegilego malome ka kapa a ke thome ka gore ke leboga thata ge seala moya se re ge se tšea molaetša se o fihliša bathong batho ba okwa ke leboga thata batho ba ba ileng ba re ge ba ekwa radio e bolela ba napa ba šala radio morago ene ba fihla ga Moremi ba kry-a bana ba ka ba mathwasane ene ba ba thuša mongaka ke lemogile gore malome ka kapa bongaka ba sega ga borena bogogo ba fase ene bogogo ba fase ka dilo tše di seng gona nakong ye nngwe nako nngwe di ka no ba gona nako nngwe ga di gona nna ke nyaka go lemoša batho gore dingaka di sa le gona dingaka di gona ba gona mathwasane ba ba riantša nnete bana ba le baleng ka mola a ba bapale malome kaka ba šoma ke mo ke ileng ka re ke nyaka malapa ao e lego gore ga bana selo lebaka e le gore malome ka kapa
malapa ka moka a ka se tsogile a ba le selo go a kgonagala ke nyakile malapa ao e le go gore ga ana selo ka ba fa bana ba le nna ba bereka under my supervision ka ba lebelela nna bana ba se ke se boneng go gore batho ba tlile ba kreile thuso ke engwe ya go bontšha gore bana ba le ba leng ka fale ba tlile boithutong bana ba le ba leng ka fale ba tlile go phetha se se swanetšeng maikemišetšo a ka malome ka kapa ke gore le mohlang modimo a nkgopola e be ke kgathile tema e kgolo kudu ka mogare ga bongaka bo ba segaga bo rena gobane bo a nyatswa batho ga ba nape ba botšeela hlogong ka lebaka la mabošaedi le diphosophoswana tše di neng go ba gona kudu mo tabeng ya bongaka ba setšo jwale nna ke nyaka go bontšha batho gore bongaka ba setšo bo gona bo a thuša bana ba le ba bereka ba ba hlapiša ba ba tšea ba ba iša nokeng a ba patele selo malome kaka 80 ya malapa ka moka 80 ya malapa ka moka ntho nna ke e nyakang ke di-testimonial go swana le batswadi ba ka ba ba bolelang ba re re ya leboga re fodile ke se ke se nyakang motho ga a fola malome ka kapa pelo ya gage e lokologa ngwana o mote kore le ka mogare ga lapa go ka ba bana ba 10 go a bereka bana ba babedi go na le se sengwe se re se dirileng e seng gore e nape ebe tutututu go ya a o robale o ne mathata o nyaka go ya ngakeng a o ne tšhelete bana ba thwasa ka kua a batle ba tla ba thuše ene ke leboga ge batswadi ba re thušegile ke ile ge ke botša bana ba le ka re ke lefa mmereko shu ke nyaka le ye go bereka ke a le roma ka mokgo ke le roma ditšhabeng gore le ye go thuša setšhaba le boe le mpotša gore le kgonne go thuša ditšhaba tše kae ke ile ge ke le maloba ke le košeng ka re no e re ke oketše taba ye ge ngwana a goroga ke nyaka motho o motee go ba babedi bao ba tlileng go support-a ngwana o mara ba go tswa kgole ba e leng gore ga a ba tsebe ke tšea le go ga ke le bja mola ke bja dipheko mola ngwana o tšholola dipheko ngwana o phekola batho o ba phekotswa maloba ene batho ba kgotsofala batho ba thaba ka lefaseng la ka kua ke Fall Bank ba tla go botsa o ba phekotse a phekola mosadi wa go tswa ka thoko ka mo bopolokwana mo phekola ga botse a ba mmotsa ditaba go shota re mosadi o la mo phethele ditaeno ke nyaka go lemoša batho gore bongaka ba setšo bana ba ba thwasa ba ne le badimo ge motho yena ka bo yena a te tshenyetša mmereko wa gage ga a te tshenyetše ka bo yena mara nna malome ka kapa bongakeng ba setšo ke tlo bo emelela ka maoto go fihla ka mokgong ka kgonang ka gona ene ke tlo leka go bontšha batho gore ke nnete bongaka ba setšo bo gona bo sa šoma gare ga diphoso tše ka moka di bang gona ke di lebeletše ene ke tlo leka go di lokiša le ge nka se kgone mara ke tlo ba ke zamile go di fokotša go tla ba le o a ka tlang a di tšea a di tšweleletša dilo di a loka di a ba gabotse malapeng a ma 80 ya le ka moka re tlo tiša di-testimoniale tša gona mo ya go ne le o mongwe kua o tlile ke lebeletše se sengwe moola go yena ge ba ka moalafa bolwetši bola ba fola nka bitša le batho ba dikuranta ka re tlang ngwana o kgonne motho ge motho a tsena ka bolwetši ke a bo lebelela gore o jwang ke a ngwala ke a ka matšatši ke mo lebeletše ge ngwana o la ka kgona molwetši o la tlileng e le gore bolwetši wa motho re ka se bobolele but malome ka kapa batho ba tlo bona dingaka di gona dingaka di sa bereka batho re nyaka go bona ba fola mathasane re nyaka go bona ba bereka le setšhaba le sona ka montle se ke se kgopelang go setšhaba ke gore ge ba bona le thwasane le le ka ntle mo gongwe dimmolong go ba kae le dira se sengwe sa phoso ba seke ba mosega a ba motšee kwa le ka ngwana bo bona ba mmitše ba re ngwanešo ye o e dirang a o diga botse ke bošaedi kore ba ska raga a ke le ba bona ke ka mokgo ba leng ka gona ebile ke se ba se rutwang gona kua ba leng no ka le lengwe la matšatši ngwana ga go tlo ba le thwasane o tlo ya ko dimmolong ba tlo mmona ba tlo sega nna ke thwasiša mathosana mantši ene malome ka kapa ke nyako o thwasiša motho ka sephiri ke mo tšeele difounu ke mo gatelele ke mo tshwene a ke nyake go bangaka mokhutong ge ngwana a re o nyaka go ya mmolong a ye go reka tša di rekang aye mara tša di ria mmolong ke na le nnete a re mola mmolong go ne batswadi
batswadi ba ba leng kwa mmolong ge ngwana a ria sa phoso ke bolela phatlala tša morediong le kgono gore ge ngwana a ria sa phoso ba bona lethwasane la mosadi e le laka le ne le la monna ba mphounele ene ba late ngwana owe ba mmotse ba re ngwanaka o te senyetša bongaka o senya bongaka ba gago ba seke ba motšhaba ba bona lethwasane le swere bjala ba tšee thwasane le ba le bea fase ba re monna gešo goba mokgekolo gešo yeo e riago ke e jwang ke ba fa tumelelo yeo ke nyaka go lokiša se sengwe malome kakago ke lemogile gore re go boga go dilo ke e lego gore batswadi ba gona ba bonago dilo tše ba šia go kgalema batswadi a ba kgaleme dingaka ge di ile mmolong di bona lethwasane le etswa tseleng ba ka ke ba fa toka ya gore ba ba kgaleme ke nyaka go bona bana ba le ba etswa le bongaka ebile moroka ge o ba fa tumello e jwalo ya gore ba ba kgaleme motswadi a be le ntwela ya gore ge e be e le ngwanaka a thwasa a dira tša mohuta o be a tla ba šitela badimo ba gabo ka baka la gore ga se se ba mo išeditšeng sona kua thwasong kore ke no ba bjalo ke leboga thata malome ka kapa re tle re kgone go tsena tlhogo poledišanong ya letšatši pharela ya taba ba fela ba bolela ba re pharela ya taba ya lekgono ye e tloga ile e thata mara a re le yona moroka ga gone molato mongaka wa tseba re a lebogahle thank you Oh, stupid. Kenzo Kenny.